Usembut Menteri Rangba kejela ubah kami ia katrat PWD Roads ubah Preston Tensong hak arpo artrik jeliu. Ulahir jurip ia kesurok kebala tua badekun hak asnong light lingkan kebala jia hak step singi ublay balala bat kebala kanglat sendan ia kalit kawan jengki kali bat kiberiu lingba kesurok shulong dauki. Hak ani kajing le jurip lasen ran lang dau Deputy Commissioner ke East Khas Hills Abhilash Baranwal, Commissioner and Secretary Katrat Revenue and Disaster Management, Kong Mat Siudor War Nongbri, Secretary ke PWD Ba Bibat Siem, Superintendent ke District Uba Vivek Siem, Kihe ke National Highways Authority of India NHAI, Bat Kinomi Kemat ke Company Bapenteri ke Surok Shulong Dauki. Hadian ke Jingjurim, Uba Preston ulah penyat ya ke Jingalang Bisharkam, ha inspection bungalow, ha lightning kan, ha keba ulah penpau baka jing sna yang ni kebenta jong surang kebala tua kandang kam shimpor namar ka jingjur jong ka jingjulor namar ka jingkang ya kan ni surang usembut Menteri Rangba ulaong baka jingdon kam bakirki kalong ban penbet na kebenta ka jing penyat shipor iki kali ling baki waipat kilenti surang kumba kalong menta ulaong baon penkre ban penyat iki kali red ling baka umtli Yong mau yong nong temai bat mi syak surok jong uba kriksan ding khoi ubadan ya kajakati mau jong u halat kensong bat penpoy syak surok ba ka bakam syarum nakati ka surok ka baladgon halur kanila batha ya katrat PWD bakan penkre iki jingmang ya kapisa badan kam kat ba ya NHIDCL la batha bakan pen state wood iki kam ha kaban pen yo ya kapisa ulah pentip baka jing shna ya kanil surok basyipor kan sedang no mardor tang mario ya kapisa kadang banla penyesok biang kam klo ya kasurang kadang ban pensuk ya kalit kawan ki pajba jongni ka ba tang kawai ka banga kerpat ki than penusla ki than ki ba hab hak asila konsensiru ki ba ya nakan di kasurok silong dauki ka banga kerpat ki pajba kelong kini ya sya sitom lembat ka sarkar hakaba ngin persang karbala ban perstet ya kam ban la ban pendep ban nemthut kali kawan te nang ta ka joko poru nila suya keren menah ka meeting ha ka bangla ong yo DC ba un pej ku yo lesi kadon ka jingkiu palat ki mar bam ki mardi lani ka transportation ya kaniru ngalapa examine how deputy commissioner ba un pej un kmi larja badon gum kata kamat nakalang government ngid step in kumno banirap ya kata ka jingkiu kensan ka marbam kamardi lani ka ya kayeng jongki pajba jong ka than pudus la konsensi bat kum juru jong ka than sila konsensi hi barok hawe